yaşasın halkımızın alim kıbı erleri. Unutulmaz yerde kalmaz milletimnin perverleri. Baba dede toprağında anılmagan kalmasın. Batırlarının abidesi daima parıldasın. Aynı satırlarını bizim büyük erbabımızdan birisi Seyran Usinov yazam. Bugün Tarih İzleri programması ise Kurman rayonunun Tabuldı köyüne yol alam. Köy rayonunun cenubi şark tarafında yerleşi. Merkezge yani Kurmanға kadar mesafe 40 kilometrni teşkil eti. En yakın demir yol stansiyası 29 kilometr uzaklıkta yerleşken elevatornaya stansiyası sayılam. Avtobuslar büyük onlar ve Sadovaya yönelişinde katnaylar. Ahmedjit'ten köyge yürgen avtobuslarda az değil. Bu sebepten köylülerinin çoğusu şehirde işleyler. Köy hakkında birinci malumatlarını Kırım'ın kameral tariflerinden almak mümkün. 1784 senesinde yani Kırım Hanlığının sonki devrinde köy Burulçan kadılığına kirip Karasu Bazar Kaymakamlığına ait olgan. Köyün adına keçsek Tabuldı degen köyünü bizim icadi takımımız Akmechit rayonunda rast getirgen edi. O köyde bir yerde su olup kamışlar ösken eken. Sığırlar ise tarlalarda otlap aynı suunun aldında tapılgan. Tahminlerge göre demek bu yerde de bir şey tapılgandır. Kırım Rusiyaga qoşulgan soң Екатеринаның fermanına göre Kırım Hanlığının yerine Tavriya vilayeti teşkil edildi. Tabuldı köyü ise Akmechit sınırlarına geçi. Şimdi köyde 9 sokakta 1,5 binden ziyade insan yaşay. Köyünün yeri ise 86 gektarını teşkil edi. Yıl-yıldan hareket etip abadanlaştırу işleri alıp barıla. Köy insanları için dükkanlar meselesi çizili. Her bir işinin başında mayıs ağa turam. Onun rehberliginde köy уген тыла. Раньше здесь было до 90-го года. Было у нас там здесь и сад, и виноград, колхоз Чапаева. Назвали колхоз Чапаева. Было сад, было там овощи и так далее. И в том числе винограды было у нас очень много здесь там. Ферма была и овцеводство, и коровы там и так далее. И мы были, наши колхозы в Краснодерском районе, они занимались там где-то 6-7 месте. Ахмеджит уездіне ait olgan vesikalarda 1805 senesi Tabuldı köyünde 20 azbarda 117 insan yaşağanı kaydedilir. Muhinның arbi haritasına göre 1817 senesi kene 20 azbar kırsetilir. 1842 senesinin haritasında ise köyde 5 azbar gösterilip, küçük köy olarak kaydedilir. Elbette, şimdi mektep, bala bahçası, şifahane çalışıp halkımızga hizmet eti. Bu da Mayıs ağanın talapkarlığıyla bağlıdır. Планы, конечно, да, план много. Дай Бог, это план, это мы хотели, вот здесь благоустройство, вот, которое мы строим, это территория. Может, будет дальнейшее, когда уже мы строим, тогда мы вас будем приглашать сюда, тогда увидите, что будет здесь. И хочется, да, наша территория была бы это самую лучшую, и хотим, стремимся, и планы есть у нас там. Сделать в этом году, 2020 год, есть такой план освещения, 3 улицы. Потом вот это благоустройство довести до конца, что мы хотим. Вода есть, круглую сутку вода, проблема нет водой. Конечно, было 10 лет назад, 5 лет назад была очень проблема с водой, а сейчас уже, слава Богу, круглую сутку вода, все есть. А газ нет, и хотим это газификация где-то 22 года, Уродба обещает уже начинать проекты и так далее. Если будет, дай Бог, конечно, было бы хорошо. Вот тогда я уверен, если будет газ территории Совета, молодежи никуда уезжать не будет. В рабочем месте, я думаю, будет, и газ будет для народа. Нам что надо? Надо жить, живем, дай Бог, это самое главное, здорово. Kırım jenkinden soň Kırım tatarlar Türkiye'ge icret etmege başlaylar. 1882 senesi köy ve yerler Alman kolonistlerine berildi. Neticede 1887 senesi Tabuldıda 11 azbarda 54 Alman yaşağanı gösterildi. Şimdi de köyde Almanlardan kalgan evlerini tapmak mümkün.
Олар татарлардан қалған evlerге келіп, көйде ернен оғрашқанлар ve 2. Жиһан женгі вақтында халқымыздан evvel сүргін етілелер. Совет үкіметі вақтында көй Büyük Onlar районына баққан. 1926 senesi ise Tabuldu'da 205 insan kayıt edilip, Almanlar, Ruslar, 5 Tatar, 4 Ermeni ve 5 Latış yaşağanı vesikalarda kalgan. Birinci koyga kelgen insanlardan birisi İlyas Ağadır. O 1932 senesi şimdi yok olgan Ayış koyunda dünyaya kelgen. Bizim koyda основной noğaylar edi. Onlar noğayların bir prinsipi var edi. Birevge ne kız verediler, ne alaydılar. Hepsi o, birisi ekşte olsa, birisi nemeyi, sonra yaşadık diyor. Koyumuzda 17 lemse var edi. Onlar bizden evvel çıkardılar onları. Boğanı koyumuzda 3 tane Orus, 2 tane Orus koy kışlı var edi. Bir tane Kazan Tatar var edi. Kalgan hepsi Tatar edi. Schneider degen neme boğan, поселение boğan. Sonda Ayış koyu boğan. Neme Orusçasına internasyonal koyumuzun adı. Şetten ki bir ne otbeki getirediler, ne bir şey getirediler, hepsi toplaşıp, apaylar toplaşıp, özleri pişirip, özleri toy yap netediler. Elbette tinçlikta yaşap, koylarını bakıp yürgen balanın ve bütün Kırım Tatarlarının başına sürgünlük düşe. Bizlerin çıkardılar 5 minut, 2 minut Ivan'dan zbor edip, ana şoğa maşinağa minsettiler. Al ketip saqta stansiyaga töktüler. Vokzalga andap nemege vagonlarga binip jönettiler. Bir vagonda 62 kişi edik. Bala çağa, bir vagonda. Ana sonda etip 17 günde Bayav degen baza var edi, soğuğa düşürdüler bizim. Ana sondan son gelip bizlerin adamını alıp kettiler. Özbekistan'da yaşlığımda Özbeklerin sıyırların baktım tamak tokluğuna. Ondan son teknikumda Taşkent'te teknikum bitirdim. Hayatı devamında vakit çalışkan insan kene öz ana toprağına kaytıp, işsever olğаны için propiskalı ola. Dokumentim alıp, şu yerde bana işe verdiler, главный инженер bolasın dedi. Yaxşı dedim. Son verdim bana, aysa bir ay sırok verin, ben hoş şeylerimi getireyim. Son bu участканы bir mekanika traktoristke bergen ekenler. Son bizde zam председатель var edi. O kişinin uyuna, o koşup ketken son oğa bergenler, как многодетный. Son bana ayttılar, вот участок свободный, иди занимай dedim. Ben keldi şu yerge başladım kurmağa. Şimdi Ömer arkadaşı Ava Şerpe hanımnen 61 yıl birge yaşap, 10 torun ve 9 torunçanın kartbaba kartanası sayılalar. İlyas Ağa halk için hizmet edip, köyden bir ev çıkna ala ve neticede aynı yerini ibadethanege çevire. Halkını laf ettik, erbetsin şu yerge çağırdı bana yedi, bizge cevap bırakık dedim, gerekte etip yardım eterler dedim. Rayonda Moğla geldi. Bana smetli dokumentatsiya yapmak için 10.000 kuruş akçı gerekti. 10.000 kuruş değil, 1.000 kuruş vermedi birev. Ana şonun özüm jürdüm, her bir yerden dokumentlerim toplagan son ayttım, mende onday akçı yok. Davay toplayaq deb birev kelgende yok, etkende yok. Mende koştup жүрген kartları Allah rahmet oldular. Ana men şimdi bir özüm kaldım. Bayramlarda nede baralar, bunday camiye nege cuma namazına nede barmaylar. Son aytacağım, bu yerde bir boş iyi var edi. Şu boş iyinin Çerçevetten gelişip deputat vaxtımda şunu camiye ettik.
Ильяс ага кебек койның ең эсле башлы инсанларындан бірісі Гүлшан Битадыр. Қараманымыз 1925 сенесі Дермен койынде дүнияға келіп, өзінің doğma koy hakkında tarif ете. Orta mahalle, Keşme mahalle, Tripta mahalle. Ana bunları mı? Bunlar köyleriydi. Açık köyler. Ahırota nasıl diyeyim ya? Hayçimiz var idi. Bütün gerekeydi. Hayçı. Abi yürü hayçılar. Ahırı saçardı bakla, kartop. Öyle şeyler saçardık bana. Deniz uzakıydı da balam. Denize ek sefer, yalan aytmayayım. Ek sefere vardım ek sefer. Alıp varırdı. Alıp varıp, alıp kaytırdı. Қараманымыз сүргінлікте Андижанның Шарихан деген еріне түшіп, 1991 сенесі Қырымға қорантасымен қайдып келе. Қырымда как раз бұл Ялтада күч олған вақытында біздің контейнерлерін келіп төктілер. Біз бекледік баяғы вақыт, башқа ерлерге барып мұсафирлікте отырдық, соң контейнеріміз кетіріп бұл евге төктік. Ондан бері мұнда яшаймыз. Арқадашым келіп бұл евлерін қыдырды. Қыдырғанда ев сатылмайды. Огород тарафтан кеткенде бір қазақтардан сұрады. Ев сатыламы деселер, көрсеттілер бұл евін лаф етті, танышты. Енді айса біз аламыз деп келді біздің көшірді. Маға дүлбер, ер дереклеп, ешілдеп, детсаты бар, мектебі бар, оны бегенді арқадашым үшін берін алды. Мен бегенем беріні. Ама самолеттан түшкенде, енді мен дұйғым білмеймін, енді башқалар насыл. Самолет қонғанда көпчіклері ерге түшкенде мен көз яшым күшті, не үшін? Енді ұятқа yol қапалы, енді бер бетанымыз, бабаналарымыздың жүрті деп тоқталдық берді. Шымды қоранта бірлікте олып, енді торынларны етіштірелер. Қараманымыз есе бұл сене 95 яшына кірежек. Оның бөлі сағлам олмасына балаларым себепче олды дей. Beni dağımdan, alttan eler. Yetmişim var benim. Açılmayan güllere benzer. Bir gelinlerim var benim. Elbette yaş nesil de büyüklerden örnek alıp öz koyunu sevmege devam eteler. Koyda yaş balalar için bütün şaraitler yaratılgan. Yakında küçük balalar için zemanevi balalar bakçası yaxşı tamir işlerinden soң яңадан açıla. Детский сад у нас открылся после капитального ремонта. Ввели в эксплуатацию его в декабре 2015 года. Открыли торжественно в День защиты детей. У нас 1 июня открытие произошло в 2016 году. Садик укомплектован у нас полностью новое оборудование, оснащение площадок новых. Как вы видите, качественное оборудование ростовское у нас. Это не реклама, это факт. Значит, деток у нас в настоящее время списочный состав 126 детей, плюс еще очередность. Электронная очередь в детские сады у нас просматривается. В настоящее время у нас как бы самая такая необходимость – это молодые специалисты, которых мы очень ждем в селе. В село приглашаем. Надеемся, что у нас пополнятся ряды в коллективе. В частности, нам очень нужен музыкальный руководитель. Ну а в целом вы сами видите. Все красиво, детки приезжают, оформлен подвоз организован, зерновое Новоекатериновка,
Пологи, Докучаева. Есть несколько деток, которые посещают детские сады, приезжают самостоятельно. Это Ровное и ПГТ Октябрьское. Поэтому мы рады всем. И очень приятно, что пользуется наше учреждение этой популярностью в районе. Бала бақчасы кой сәкенлеріні пек қувандыра. Elbette istekleri olgan vatandaşlarımız bu yerden işini de tapa bilirler. Aynı binadan biraz uzaklıkta mektep de yerleşir. Bu mektepte elbette Kırım Tatar dersleri aktiv tarzda geçirilir. Mektepnin ogunda ise koyның gururuna çevrilgen medeniyet evi dura. Tışkı jihetten baksanız tarihi resimler bina divarında yanıdan canlanıp көзімізді қамаштыра. У нас в 19 декабря 2019 года был закончен капитальный ремонт здания. Приобретена одежда сцены. В зрительном зале у нас 353 новеньких кресла. Это просто красота. Всем поселениям мы ждали этот капитальный ремонт, потому что у нас в Доме культуры не было 70% зданий освещения даже. В зрительном зале у нас освещения вообще не было. Только на сцене 2 прожектора. У нас есть большой спортивный зал, 150 квадратных метров. Но у нас нету клубного формирования спортивного. Ну, может, кто-то придет в аренду. Здание хорошее, крепкое, спортивный зал тоже большой, светлый. Бинаның içine кірсеңіз, яңылығындан көзіңіз қуана. Койның бір сакины үшін мында айры бір дөгереклеріні тапмақ мүмкін. У нас в Доме культуры 5 клубных формирований. Из них одно крымско-татарское, танцевальная группа «Хайтарма». Детки с 6 до 14 лет. Руководитель Абляким Муамед Арсенович. Есть взрослая вокальная группа, театральный коллектив «Живое слово», вокальный детский коллектив и хореографический танцевальный коллектив. В основном детки. В основном, конечно, детки у нас, но есть и вокальная взрослая группа. Койде тешкіл етілген бұтын байрамлар айны мында кечіріле. Оның бір одасы толысынен кой сәкенлері үшін яратылған. Мы проводим государственные праздники, мы также проводим народные праздники, православные, крымско-татарские, Масленицу народное гуляние проводим. Мы проводим День села ежегодно, это уже стабильно. Вот у нас ежегодно День села, последнее воскресенье августа, мы вас приглашаем, будет обязательно. Мы проводим и крымско-татарские праздники. Начинаем с 21 марта, Навруз обязательно, правильно Навруз. И в здании с детками, и потом все идут желающие по селу. Иногда и взрослые присоединяются, но в основном детки и молодежь. С Саметом Арсеновичем берем веточку абрикосы и адресное обслуживание на дому. В основном люди пожилого возраста, которые не могут прийти на наши мероприятия. Яңыдан тамирленген медениет еві кенеде ожаларына арай. Шымды çalışkan istidatlы ожалар да 100% бүтүнлей балаларға ярдымчы olmağa тырышалар. Мы участвуем в основном в районных фестивалях, конкурсах, далеко не выезжаем. У нас нету ни вокалиста, специалиста, у нас нету ни хореографа, у нас нету специалистов, чтобы поехать вот так на большой конкурс. А в Доме культуры мы выступаем, да, всегда готовим концертные программы, всегда своими силами, не привлекаем. Есть одна девочка, Айша Абдульменова, это талант, конечно. Она у нас и учится на вокалистку, она начинала у нас. Сейчас она студентка, но все равно привлекаем. Seninle sikelerin anam, onların sıcaklığını ben unutmam. Benim yüreğimde ebediyen senin ana sevgin yarem. Benim yüreğimde ebediyen
bağışla meni anam, yanımda olmasan yüreğim ağlay, kalbim sağına tek seni, sevimli anam, yanımda olmasan yüreğim ağlay, kalbim sağına tek seni, sevimli anam. Senden merhametli yok, senden sevimli yok. En kıymetli insansın, benim anacığım. Sen benim hayatımsın, huzur vergen meleğimsin. Ömrüm için sağ ol sana, benim anacığım. Койның аятына büyük isse koşkan insanlardan birisi Mevide hanımdır. Koyda geçirilgen Orazа, Kurban, Hıdırlez, Navrez bayramlarında bu insan aş pişire. Шурпу пішіремен в основном и пляв. Плявны бек-бегенелер. Шурпаны уже бұндай епсіне нетіп тарқатып аламыз, также плов. И епсі бегенелер. Та келіп сорайлар, та қойымыз нетіміз. Келіп қарайлар, нетелер, ярдым етелер. Не только біздің татар халқымыз, и орыслар да келіп ярдым етелер. 100 кіші, 180 болады. Қараманымыз 1989 senesi табылды көйне көчіп келе. Бірінші күнден берлі халқнен бераберлікте аят кечіре. Бекундай ару еді, но татарлар бекундай көп төгіледі. Шыны әр елдан татарлар көпайды. Ару болды енді. Епсімізге бір-бірімізге қатнашамыз, нетеміз. Мана яшылар келелер, нетелер, шай нетіп, аш пішіріп, нетіп, шай қуандырып оларын нетіп, озғарып, қаве дегендейін шай нетеміз. Қараманымыздың еві гүлнен толу. Өсімлікlerden ғайры яқынлары үшін тоқымақны да пек севе. Балалар кішкене еділер, Өзбекстанда яшағанда. Чорапа барып алғанда 3 күміш еді. Сон бұнда неткенде кітапларын алып, нетіп, шаман огрендім өзім, самаучка. Şimdi torunlar, onda ne torun var, оларға епсіне оремен, нетемен, кімге наследство бергендей бола, передаю друг другу. А так, в основном, еркін носкилер, нелер, свитерлер шайтып орып, нетемен. Umumen bu көй сәкендері мұабетлікте яшап, инкшаф етелер. Келечекте бір büyük arzulары бар. Elbette merkezi sokakta halkımız üçün балабан бір Allah'ның evi жәмені көрмектір. Мен тынчылық істейім, құрғақ сахра топрақлар, бол берекет мамурлы Гүлистанға айлансын. Мен тынчылық істейім, ешерсін тал япрақлар, телеукесіз күн тоғып, женкнің қолы байлансын. Аблямид Селимов.